ngasi numida waram phongkiba tongan manipuri sifungsing amasung thokiba thodo wathoksingdagi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanbada kanglei pakki maira news tagi lokusaraga marik sumbu wapam amata khangdana irang asigi jas amagumna aranba thabak torakpagi EGI gi matakti FIR pale Chief Minister Editor Guilds of India na Manipur thokliba mitay amadi kuki community ani gi kangluk irang asigi matana marik sumbu wapam amata khangdana irang asigi jas amagumna thabak torakpa asigi matakta FIR ama pale loinana makoi gi matakta akan me action lakhulagani haina Manipur gi Chief Minister Nongthongam Biren haikre wapam asinga Chief Minister Secretariat Darbar Hall da pangtokpa pawgi mifamda pawgi mifam amadi Chief Minister masana phongdokibani CM na makhatana hai kanagumba kharana hairagi Editor Guilds of India EGI na fact finding report ni haiduna hokiba September ani da phongdorakibu wapam adugi matangda Manipur lenga na yaningda phongdokladuna makhoigi mathakta akan be action ama lakholaga naiki EGI gi fact finding report asina Manipur miyambu lana lamjingna bohonare report lana pikhalakiba Editor Guilds of India mission da yauriba Sema Guha Sanjoy Kapoor Bharat Bhushan amadi EGI gi president gi mathakta makhoina aran ba pawke sandorpagi dam FIR amasu launch tawre hari Chief Minister makhatana pawmising dai Manipur thuklibi irang asigi matangna marik sumbu wapum khangan irang asigi jas amagum thabak tawriba sima akan mamong lenga na kanem tawi self style fact finding committee ni hairiba sina pdb report si magi aningba apamba fact finding team ni haina maming thonjilaga self style conclusion piba asakomai degi haijinbugum tawba kharadi Manipur miyam amadi Manipur lenga kimeke degi awang pathak kanem tawi hauzik mi miyam ama siba yoroglaba duga relief camp da awaba khangduna leidiba matam sida makhoini evidence yaudaba proof leitabu wafam ka sandoktuna lenga amadi community amada moral hekta thangjin yaroi mitai di hekta moral thangjinba lengak ti hekta moral thangjinba si lengak na line lawdi Editor Guilds of India si mi na leiraga sitma mali yamna academic oina urubani adubu makhoi subjudice oiba thabak kya tawi maduna makhoi gi mathakti FIR lokhatuna ain goiba thabak sapsana lokhat kenaki CM na makhatana phongdo kibida hauzuk Manipur thoklibi irang si Manipur lengana aikhoi masel gi community marakta thokpani haina makhatana misi mina thoktana khangduna leibani maraksida mi lak humdraga mapan hena leiba sahi lising ahung gi puari leiba Manipur ni masida mi lising ani ahum punsilaga Manipur sanglakpa yai yadi haiduna lepkadabanati mai saktuna dasata aduna leidibi state asi hingana bohona bigi mahutta khudombi thilaga amana amad insinduna paw hapsin baga manana thabak tawri bising asigi mathakta sab action lakhana bogorep lauraiki Chief Minister na hai Manipur gi matang na Manipur gi history khangdrabadi Manipur da lakanu EGI gi fact finding team na tawri ba thabas anti state ni communal gi hu kam lakani community amabu victim ohenba amadi aran ba tahan lakani Manipur thuklibi irang sig khosawngra ba miyamna nupi misa ani fi thongna pukhibi gi matangda congress na parliament mi phamphaw boycott okhi adubu fi thongdra ba nupi misa ani adubu Manipur gi nupi sna kanbiduna fi session biduna mayum phaw thinbi ki ba dugi matangda di kari gi damakta congress na parliament pukhatri banaki hauzu oiriba Manipur gi phibam masida rajniti tawigano Manipur kanana ba amata oina khong thangminasi iramdam kan ba haibasi Manipur lenga ki amata ngaira ba panamni lenga asi miyam gini lenga asi gi leiriba minister MLA miyam gi mioni adura miyam gi apam gi meyok lenga na thaba amata tawrai sakar si miyam gini masani manawne haiba khanbiduna lenga ta thajaba thambiu saiki makasa tharak poina to perform na youth of Manipur ga kokomi ga puna thabak tawminaraga ni haina lakthokre me tang ahum digi hauduna Manipur koki ama sumite yani gi marakta thoklibi irang tha mari mapung faraklaba fawda loisinanabagi mami ama phaw uraktabadagi penda pathamai soklaba lamna masigi na hali sing tara henmana punsinuna youth of Manipur haib ama semkhibaga loinana ngang Imphal East District ki manungsana leiba khongman gi atom lerakta leiba SWC gi ground mi pham pangtoktuno warep kya lokhraba matungda youth of Manipur ga lamda masita leiba tungwan ba lupsingna taram okre ngasi youth of Manipur gi lusing busingna lamdam asida leidiba civil society organization sing haibadi amuko kokomi amadi folks gi office nga satuna haiba CSO sing asigi lusing busing unaduna puna phaminaduna amat oina punsingduna Manipur thokliba kangluk irang asi thengna bu wapam khanakre youth of Manipur na pukhalaki bu wapam sing amuko kokomi amadi folks na taram upagaloinana amat oina punsinbigi apamadu supungdoki Kokomi office the youth of Manipur gi lusing businga Kokomi gi lusing busing unaduna Manipur la riba CSO sing amato ina punsinduna
Laibaki Tabak Dominaba Hybaduda, Kokomi Makedi Mapum Fan Sabatkani, Haina Latoki, Puna Pamina Kiba, Dugimatana Kokomi, Coordinator Zitendra Nungomam Fundo Kibadi, Europe Manipuna Panto Kibamiam Gueba upon Mami Pamna Lokibu, Warep of Hybadi, Ireba, Sigilami Singidamak, Manipur, Lady Association, Organization Amat Uena Punsinduna, Miam Ihul Kana Tabaktawa, Association Organization Amat Uena Punsindun, Numit Umni Manu, State Assembly from Kaunaba. Pirep Lomina Bamadi, Kangluk Irang Sigamadi Lane, Lake Hidraba, Tabusingamadi, Housing Soak to the Lady Bisingamatic Saba, Campaign Pin of Lang after Taxin Ba, Hyper what Epsingasi, Coco Migapuna, Satminari but Myra Pai Lupsingamadi, Association as Sotani, Masiki the Makta, Nasi Youth of Manipuri, losing Bisiki Cocomi Amadi, Myra Pai Lupsing, losing Bising Pamina Nabani, Pamina Banaki. Mana makatana fungdu kibida aikoi ama to ena punchin matam moire amana ma bu hunnaba saunaba gi matam nati aikoi punchin adrabadi thaba amata mai pak loi hainasu ahalaman singna haiduna ta laklabani hauzik yekna baga lal thengna bagi mutta aikoi masal onchin nabagi phibam amada lakle aikoi masal lingjel mana dabadagi sahi taret khuntak bagi awab manipur miam na nangkiba amadi anglo manipur ward maiti kiba dunu mayek singna taklabani Maduna, Luraba Tanja, Sida Equi Marshal Amato when a punchin lebaki way, but Tabak Dominaba, Tangafadaki. Mana Makatan High, Equiamat when a punchinsi, Punchin Bashin Amato Webiki Pamba, unity is straining. English in a Nigataraka Mapani October Kunda, CSO Meam Punchin and Kokomi Sapon Givini. Maduna, Equi Marshal Amato in a punchin Bamatamori. Maduna Travel Civil Society Organizations, Yasi, Leba Miam support or Trabadi, Arembo Egatarivini. Housing money Purgi Masing Yam Miam Amato in a punchino, Hana Tamlaki Wapamasi, Kokomina Taran Oi. Kokomina Punchin Bayabas CSO sing Amato in a punchin duna, Imaleva Manipurkan and Bonagani. Adobo, Kokomina Manipulenga. Boycottobi Kongjang Sanksilibanina, Hauzimaki when the Manipulenga Kawari Sabi Taba Satakiro Hadi Atopapa Mana Kangatai Kongkul the CRPF Tamzin Cray, Tamna Pupi Maningi, Kasturba Gandhi, Balika Vidyar, CRPF Tamnabahona, Kunjasan Yaning the Fundokre. Bisnupur District Tera Kongsang Bikulgi Maning Tamusambu District Henglep Assembly, Constituency Manungsan Lady Bawak. Kangatai Hadiba MP Mary Kongi, Mapam Lamnam Oribukulus, Ahanamada Cookie militants in Lepum Oina Season Kip. Hadibukulus the Cookie militants in Kem Oina Lasilaga Tera Kongsang Migi Maning Tang Wamite Kulsunda, no Mayama the Bone Caption, attack over Git Habak Yamakan Sataraki. Adobo Hadiba Kangatai Hadibu Kong Kulashi, the Narandi Hona CRPF Kim. Kangbu Tamzin Cradi, Pauxishna Pumu Pog Matuna di, Kangatai Kula, CRPF Kangbu, Lashin Kibri Cookie militants in the Moksagum Kula Shidi Mite Kulda, no make ups and Megitabak Satarakpadudi, Lep Cradi, Amaramda, Bisnupur District Tamna Pupikul Gimanin Tamusarta Ladiba, Kasturba, Gandhi, Balika, Vidyaleagi, Hostelasi Handa Cookie militants in the no make ups in the Landa Silakpadigi, Hostelasi Ayamba, Yumtaki Sarukshin Yamna Son Amata talk to a house lady. Hostel is the Lerama Hiroishin, the Mikraniki Mamang hostel is Tadotuna, Lanjana Cradi. Amarum the hostel is the Langaki Makedi, CRPF Sing Tamnaba, Tabak by Kalakura Tamna Pupi Kunjas, Yamnakan Yanindri, Lunana, hostel is the CRPF Tamayaru Hana, Miami Ihok Sanction Bahore, Handa Cookie militants in the hostel is Tamna Bomb Capsin, Landara for the hostel is campus Manu Mak to the bomb Tassin, Pukrima Sama, Taptokuna Housing, Home Southern Lady. Adu hostel Yama Saruksu bombs and upon the Yam Son Amata talk to the lady. Adu hostel is a Tangana labor Tamnapo Gikunzakasu, Mayum Tadokuna House Lanjanakre, or the people Mr. CRPF Tambaki Muta, State Security Force Tamdunangaksin, Megitavok Pekatpa, Kunjasana Pamli, Loinana, CRPF Ki Kangbu Mapamadu Tambayaro Hens Kunjasana Fundurakli, Autopapa Manam, Kokila Lobus Lamba Panaba, Mita Imun Kudimakta Bajet Semba Hobiro, Sinkai, Hokibanumit. Tarukni Kokila Hausina, Naransina, Tamapupi Amadi, Tangnabamite Kulsin the bomb Madino, my caption akan be Texas Tarakli Bas, looking out Tunava, Kulsin the Lanban Nagibamite, volunteers in the sea, CCIAN Foreign Peace Committee, no Migitangai for the Basang Sangba, Tangasana Polam Sing Mating Bankre, Naransina, Maning Lekaida, Polam Sing of the volunteers, Kusam Naraduna, CCIAN Foreign Peace Committee can mean Agomsa Sinkai. Cookie militants in the meeting the left and the Landara Libasi, Lamba Pana Bamite, Imun Kudimak Nanomagi, Imungi Bazet, Sema Hoviro, Magna Mahatan High,
kuki sing asi ahen sil yamna lairi makhoi na pai riba afaba nungmai amasung bomb sing karai dagi no haini thigat pada poppy thabari phalakpa sil adudagi ni haiba khangmamle mitei lomi singna kumamagi sana ba lau zabada kuki militants landara pasi mayong yana ba mitei koi punsin batabani taragi saisuna longdong phabagum kuki militants sing ngak thonu bai koi imung khudimakta budget siamdana lanman ngak libisingda mating pang batabani ki Prime Minister Narendra Modi na lakliba English nganiga nifuga nipan pawbro drug free India ma oi hengani hairabas Manipur de cookies na poppy thabra free thadokli Manipur da poppy thab thingna action plan amati India lang ana lokote Tripura dari ganja thab thingna thabuk lokot pawkhre cookies singa si asum free thadok tarabadi drug free gi manglan are mata ga naiki ngasi mateng pangki populam singa dudi alu tilhau hawai musori kangtak bek amamam thum bek khayama Moro akang bak kiji ohum asa thau tin amani ngasigi tengmang polam sing pi badura CCIAN Forum Peace Committee ga atai thau pubu sing sar ya khari makasa tharak poina to papaw na Manipur State Population Commission khana naina ba mi pham pangthokre koki mizo kangluki mi sing lising amaga sanipan ga marfu ga mathoida supnatagi mi sing lising taraga ter oiki ba du English sing ani ga taraga mathoida lak mari ga lising nifu ga ni panoike Manipur State Population Commission sindun expert single loin na Manipur gi population gi matana khana nai nabagi mi mamanga si hotel impala pangtokre tharamadu LDA Advocate General Linin Singha hizamamani Commissioner Home T Ranjit Singha IAS na tharamadu gi subguest amasum president rakhi tharamadu LT Advocate General Linin Singha hizam hai Manipur da India ra tinkiba major agreement central government state sigi pau chauba amadi Mi masing ningthizana panba white paper on the India state in 1959 ka wama sapongki haujiti lengana phongki ba white paper adu tungoi naram laga miyoi kya mana puari khangdana mana ningba laidik ngang ningbu wa ngang man state asi khongoi na ba manare masina leba sigilo and order ki phibam na singnarakle mahakna mi phomadur yaw ki expert sing da thokli birang asi ningthizana nainaraga solution ma purakpina bapal tokhi Mipamadura President on Sarugyaki Commissioner Home T Ranjit Singhan Hai Manipur State Population Commission si Sayesi February Taragatret Linkre Istelengana Narona Mitop Sanction Thing Nabiki Panamda Sayesi February Taragataruk the Minister Ohum Yaw Cabinet Subcommittee Amasembalekre Narona Mitop Sanction Laputing of Myanmar Lone and Lady Istedesigi District Manga Mitop Kango Paukre How give it Hakras the Mitop Lissingani and Masa Kangok Tuna humanitarian ground Lena Mapampiki Isterasi the Hoki Sai Samaga Kuntrada, Missing Kangin Hengalak Patinaki Hina Manaki, English Magasani Pangamar Fugamatugi census the Mitagi Massing Lak Amaga listen Kuntragamapon Ohibadu, English and Nigataragamaatugi census the Mui Lak Taraganitugi listen Yankawaki, Amaromda, Naga Kanguki, English Magasani Pangamar Fugamatugi census the Mui listen Humfugamapan Oiramba English and Nigataragamaatugi census the Lak Taruka listen Nifugamaponoki, Aduga Cookie Mizo Kanguki missing the English Maga. Sani pan ga mark fuga maturi sumna dagi missing lising taraga tare oiki badu English ngani ga taraga maturi lak mariga lising nifuga ni panoiki ngasi gi thoromadura Secretary to Governor Bobby Waikom na special guest oina saruyaki State Population Commission Dr. Moirangthe Manimohon Mitayam sum MPS Sigi Secretary Dr. M Bito Singana Dice member oina saruyaki tuan malamgi expert singaman intellectual sing su saruyaki adi Auto papa mana koki militants na phubala maning de leiba ani suba MR post no mai kapsalakre ngase pung taraga minute kulom tapa matam na Bishnupur district ki phubala maning de leiba ani suba Manipur Rifles ki post amada koki militants no mai kapsin na landa silakre koki militants adu no mai ron kulom MR post adu kapsalaki madura asu apana ma dimishimina yaukidi khudakta MR post adu leiba MR Zawan Singna, Cookie Militant Singing make it 100 no make up Naki, Masigi Matuna Cookie Militant Sinamakata, no make up Laki Hari. Panmaya the football manning the hang of Anisuba, MR post as you hockey Supnatangi, MR Zawan, Nipankatama Clavana, main power Atukimati Wali, Aduga, Matam Gusuna Bukulai sing suppose as the lady. Maduna Matatumbo officials sing Atubo meeting Sangduna, MR post as Sigi main power Amadi, Matam Gusuna Bukulai Matiksan, issued Oduna Cookie Militant sing a thing of a tabo, packet pump totally hari. Amaromda ngarang numidang pung taraga matugi minute mangarom taba matamda tirang khongsang bi maningi maitei khulus koki militants na numai ron mangarom kapsilakre maduru khulnga ki bu khunja volunteers sing handru numai kapki koki militants sing na tattana numai kapsin na landarak pa sida tira khongsang bi maning thang musiruk ta lairi bu khunja sing laita na masa masa ge khulda leiba ngamdre lenga ki meke dig hai riba mafam sing sida hen state security force na sing mathajinduna koki militants sing athu matamna takthok pagi thabak lokhat piu haina su khunja sina phungdorakli
अमरोमदना मैरा कतुना अथौबसिंग इकाई खुना बोटख्रे फंबाइना सेप्टेम्बर 3 कुनगमत फावबा अमम सेप्टेम्बर हाइना खोंजंग संगसिनना लाथोख्रब मतुंग खोंजंग असिगी सरुक अमोइना ngarang अहुब नुमिता हाइरोक पार्ट 2 कैथेल मैरा पाइबि इमासिन नुमिदांगी मतमदा हंदकी लानफम असिदा लेखिद्रबा मितै मैतै अथौबसिंगदा इकाई खुना उतुना मैरा कटख्रे हाइरोक कैथेल इमाइबेल सिंग अदुन अमुब फिरल सिंखतुना अमुब सेप्टेम्बर की खोंजंग हौदोखि तुंगदा लेखिद्रबा मितै मैतै अथौबसिंगी फोटोदा हाइ लेखतुना कोक नोनखि इमासिंग अदुना अपुनब खुलाउदा लॉन्ग लिव मणिपुर की सक्तम कायबि यौरे मणिपुर की असम राइफल्स लक्थो मणिपुर तोखाय एडमिनिस्ट्रेशन थम यारो हैबने सिंगबु खुलाउ क्यासु लाउखि अमरोमदना कार हुराम अमा फारे हौकिबा अगस्त 15 इम्फाल की सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग सन्म खोरंबल कैथेल की समूह मखोंदगी हुरानदुना पुखिबा मरुति अल्टो कार रजिस्ट्रेशन नंबर WB 74N 3512 गा कोनना हुरान खिबा मियोय दुंगरांग सिटी पुलिस की टीम मन थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खंगाबो हाइया लबुक्तगी फोकट पंगमख्रे गाड़ी के कोनना फारबा मियोयसी हुइकप अवांग लेकाइदगी कैथलाकपम उनिबास सिंगा सैकुनगुमद अपोपके इबोम ससिंगा कवे हाइदि मखासा थरकपोइना कंगला पाउदगी तो पावमना सीद्रिब फाव सरा हेलिबि इमानी द कोकोमी टीम अमना थेमजिलमले मणिपुर की CSO सिंगा कोकसुंग सिनदुना मियामबु लिसिंग अमखक्तदा सिंद्रिब फावबा मदि मणिपुर लेंगना मणिपुर कननब अकनब वरे ममा लौद्रिब फावबा ममा ओइबिसिंग सीद्रिब फाव सरा हेनबगी खोंजंग संगसिंगने हैना थवाई मिडल वुमेन्स विंगना लाउथोखिबग लोइना सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलखिबदु ngasiga thana numit mangani sukre अहानबी गोइना थवाई मिडल की ऑफिस ममांग लमदमसगी इमा अनीना सरा हेनबा हौख्रब मतुंग मसा सोक्सिलकपदगी पुलिसना लखुख्रब मतुंग मखाताना तांग अनीदगी इमा अनीना अमु खुरा हेक्रू मखोंगदा सरा हेलखिबदु ngasiga नुमित हुमनी सुजिलकपग लोइना इमा अनीगी हक्सांग सोक्सिलकरे सीद्रिब फाव सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलिबि इमा अनी सिगी मनाक्ता कोकोमिगी टीम अमा लाक्तुना सरा हेलिबि इमा सिंग सरा हेनबा तोकनबा खंगलमनबसु इमा सिंगी मैकेदिगिदी मखुना तालिबि डिमांड सिंग फंगद्रिब फावबा अखोय फिरेप होंगलोय हैना फोंगदोकपा लेख्रे हैना थवाई मिडल वुमेन्स विंगी कन्वेनर तेज सुजताना फोंदोखिबग लोइना ngasi फावबद सरकार की मैकेदी उहै अमत फोंदोरक्तबा तफोम तोप थाउदंग अमत तरोक्तबा सिदी इमा सिंग असि लोइना सरा हेलगा सिजक्रो हाइबग सा मानरे हैनसु पेनब फोंदोरखि मखासा थरक पोइना पन्नम पाउसीदिगे तो पाम EGI की मथक मणिपुर पुलिस ना केस लोकलकबु PCI ना कनेम तरकली एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया EGI की मेंबर अहुंगी मथकता मणिपुर पुलिस ना केस लोकलकबु प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ना अकन ममोना कनेम तखरे EGI की मथकता केस लोकटपा हाइबिसि मणिपुर पुलिस ना सुप्रीम कोर्ट ना पीबा डायरेक्शन बु लाइना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 66A बु वायोलेट तौबनि हाइदि स्टेलेंगा की थवोंग यूनियन गवर्नमेंट मतम चाना यिंगसिनद्रबदि मणिपुर की इरांग अस हेना साथीरकनि हाइना फोंदोरकली मरमसिना EGI की मथकता लोकटपा केस खुदकता विथड्रॉ तौगदबनि हाइना PCI ना डिमांड तौरी अमरमदा मणिपुर थोकलिबि इरांग असिगा मरि लैना एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया EGI ना पुथोकिबि रिपोर्ट अमगी मयोक्ता EGI की टीम अमगी मथकता मणिपुर पुलिस ना FIR लोकटपबु इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ना सिरोल अमदा कनेम तरकली सियोल सिनहाई मणिपुर थोकलिबि इरांग असिगा मरि लैना स्टेट असिगी मीडिया ना लौरिबा थाउदांग येंगसिननबा मैके क्यादगी कन्ना हाइजबदगी इरांग थोकलिबि मफम असिगी रिक्स लौरगा EGM की सीनियर मेंबर अहुम मफम असिदा लाखिबनि इम्फाल फोंगलिबा मितैना कंट्रोल तौब मीडिया आउटलेट सिंगना असमु वाफम क्या नथैरगी ई पाउ फोंगगी थबक सथरे मसी येंगसिनबियु हाइना इंडियन आर्मी की मैकेदिगिसु EGI द CE खिबा लेख्रबना हाइदि असुम पाउदम पिनब खंगनबा लेरबसु बेली बेस्ड मीडिया सिंगना मणिपुर थोगलिबा मिसि मिना सिग मताना सेमजिन सजिनबा पाउसिंग फोंगले हैनसु मराल सिरखि सियोल सिना मखा तारदुना नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियंस वुमेन्स की मथकता सये सिगी जुलाई थादा मणिपुर पुलिस ना FIR लोखटपा लेख्रे हैनसु पल्ली लोइसलकपो ओइना तो पापाव मनमो असम राइफल्स की मयोक्ता कन्वेंशन पांगथोक्रे हयेंगदगी असम राइफल्स चाथोक चसिन तौबद पुमथिंग थिंख्रे Committee on Mass Protest Against Assam Riffles na sinduna ibuyama sumang lila sanglil dengan si miyam gi oiba mi pangthok na bathorang ningai da Porompat Police Station gi OC laktuna sumang lila sanglen gi solun sin gi bedegi irang thokre irang thokpom na Impal East District ki SP laktuna khoisaw na ba miyam gi wari sanakre police na solun sin lambadu miyam na thugai dun mi pangthokre Convention on Oppressive Tactics of Assam Riffles to Silent the people high behiram na si pangtok ki mami pamadun warep om slokip warep singandri Assam Riffles na matam kuina lamna masita lairakpana India government amadi state lenga na makhoi gi mathakta sab sab thabuk lokat pangamdre masigi khudong sab lawduna makhoina narco
threat kuki kusamnanabagi singnaba leibada natana hojik sathariba lana sida misang mikai naiba thawong operative tactics ngasi forward leptrabanina manipuri AR athubu matamna laktokadabani masiga mari leina hayeng September 5 digi Assam Riffles na satok sin tobo khudingma mapung phana thingba haina lemnaki ani subu warep sathariba khusemgi lana sigi operation purana hona bigi muhutta mitei phurup kanjana balorok khong thang sing lenga na FIR panman singba madi kian khangan bigi thabak khutak lepkadabni awum subu warep mathaki warep sing asi lakliba September 7 taraga manga phawbra thabu oina lakotrabadi September 7 taraga turtigi Manipur miamna People's Non Cooperation Movement sanction ba horagan have warep lokhi mifam madru saruk yaki bi maira pai be manhai Manipur gi mafam krada lo leitaba ka satmanari susampur kuki singna tawning bada tawduna leiribase lo leitaba ka satmanari legang na susampura hausu phaw khut amata thaba ngamdaba silebak thibani nakala maromda AR na kuki singna mating pangliba simaksu lebak thibana ki mauna makatana hai fogok saw ikhai ta liba maira pai bisna khongjang sangsinba matamda AR na nongmai kapa amadi fu saiduna ima sing mathakta sataki thong yaningde nakala maromna kuki nupi sing national highway singda lambi thatuna khongjang sangsinba matamdana central force sing yengduna lei hauju paliba center amadi state lenga si misang mikhai nai ba lenga ni haina lawdaba ngamloi atuba matamda Manipuri Assam Riffles laktokadaba ki ngasigi mifam adura lukmai Selup ki convener Mayangbam Fazabi Uripok Nupi Apun Malup Unal ki president Posangbam Zai Shri na president members yung Serugyabu Loina DM College of Arts ki Hanagi principal Dr. C.A. Silaramni na moderator o na Serugyaken sa paus na Fondo Raklido. Huwag ko na di mayang paus matang sa Lusin Zeragam sa mayang po na nababdit namin na si